mesebetsi e meng e thata buaka mesebetsi e meng e thata ka nnete gore motho a gutla mosebetsing gore tanki kapa wena ntse ka o gutla gore tanki ya leboa modimo ke gutile o thata bona mesebetsi e meng e thata ene buruaka motho a ba sebeletsa nna le wena ke ntate wa ka ke ntate wa hao ke mme wa hao ke abuti wa hao ba sebeletsa wena bona ka o robe mna disentengana tse tsa di zamang o di ga ka maoto wena ba kae ba di ba isitse sekolo ba kae ba isitse sekolo a tsebe le hore class e tla le a qetela ka registration ke juni tate mme motho sa o ha tsebe ana jwala hore library o ka kana a ya library yenta ta hola o tla di bona sebedisa monyetla mfana ba santsane ba le teng batswana a ba betse o tla go lo ene a ba betse a kana kwa ne le ngwe se re le monate location gona ba ne ba le ba putswanyana wena ha o ntse le shapa ha ke gwana o shapwana jwale batswadi ntse ba o seta gona re ba putswanyana a ba betse le a tshika le bidise ba wena mo putswa gona re monate papa ene ona go tsetsa nix ratella re se batla ke ga isoka wena ba ke mang ke kharane wa big house le big house ya lona se le kana le big house tsa strata seo ine le big house le ngwe mehleng yeo ana jwale ntate re extend a so yeso pala ka ona monyetla ba o tla e bona neng se ngana jwalo sa le monate a o yi di-classing wa e ja tšhelete enana ya bona wa feila ha o bale o sha a bona mohlamba le nsio batho bao ba o tsheditseng ke moshimane wa bikao re re feng le ngata tse bikao se so yo kata mkaka kila kali bidiro patu kata papa moshimane wa bikao re soka